magambo make intwaro kirimbuzi zituruka ku gikoresho cy'ubutabire kizwi nka uranium. Igitekerezo cy'uko uranium itunganyijwe neza yavamo intwaro kirimbuzi cyaje mu 1933 gishingiye ku guhangana kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abadage. Uwitwa Leo Cesar uri no mu itsinda ry'abatangije intwaro kirimbuzi imisi yashobanyaguje ikimumbe cya uranium hanyuma bibyara iturika rihambaye. Muri ako kanya nibwo yabonye ko bitejwe imbere bishobora kubyara intwaro isitari yarigeze ibona kuva yabaho. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yahise yaduka itangijwe n'Abadage. Ako kanya ni nabwo Abanyamerika batanguranaga n'Abadage kugira intwaro ziruta izindi mu isi. Bahise batangiza umushinga wiswe Manhattan watangiye mu 1939 utangirira i Los Alamos muri Mexique. Uyu wanayoboye n'uwitwa Robert Oppenheimer ufatwa nk'aho ari watangije intwaro kirimbuzi mu isi. Abanyamerika igisasu cyabo cya mbere bakigerageje ahitwa Alamograde muri Mexique, hanyuma baza kubiswa ku Bayapani nyuma yo kutanyurwa n'igisubizo bari bahawe n'Abayapani nyuma yo kubasaba ko bayamanika bakareka intambara. Intambara kabiri isi kirangira Abanyamerika bibwiraga ko ubuhanga bwo gucura intwaro kirimbuzi bagiye kuburinda ibindi bihugu, gusa bari bibeshye kuko ubwo batangizaga umushinga wa Manhattan hari abakozi b'intasi z'Uburusiya bari bari mu itsinda ryakoraga intwaro kirimbuzi. Izi ni nazo zohereje formule zose zo gukora intwaro kirimbuzi ku Barusiya. Hanyuma tariki 28 z'ukwezi kwa munani mu 1949 ahitwa Semipalontisk i Kazakhstan Abarusiya babagerageje igisasu cyabo kirimbuzi cya mbere. Nyuma y'imyaka 2 gusa nibwo hamenyekanye ko hari n'izindi ntasi nyinshi zakoraga mu mushinga wa Manhattan. Ubu ni tariki 3 z'ukwezi kwa 10 mu 1952 i Montebello Island muri Australia. Abongereza nabo baberetse amahanga ko intwaro kirimbuzi bazikojeje imitwe y'intoki. Nyuma y'imyaka 8 gusa tariki 13 z'ukwezi kwa 2 mu 1960 mu butayu bwa Sahara Abafaransa nabo bahagerageje igisasu cyabo cya mbere, nabo bereka amahanga kagomba kubatinya. Mu 1950 ubwo intambara muri Korea ya Ruguru yatangiraga, uwitwa Mao Zedong wayoboraga Ubushinwa yohereje ingabo muri Korea y'Amajyaruguru, ariko President Truman wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika amutera ubwoba ko natakura izo ngabo ziwe aramusuka intwaro kirimbuzi. Aha nibwo Ubushinwa bwabonye ko gukoza imitwe y'intoki ku ntwaro kirimbuzi ari turifu ikomeye cyane. Byose cyane bafashe mu banyeshuri b'impuguke baburiza mu mashuri akomeye mu bihugu bitandukanye, gusa ariko banakora ubutasi. Babategeka ko bagomba kugaruka bagarukanye formule zo gucira intwaro kirimbuzi. Hanyuma tariki 16 z'ukwezi kwa 10 mu 1964 i Lopnur muri Xinjiang Abashinwa nabo babagerageje intwaro kirimbuzi bari bamaze gukora. Nyuma y'imyaka 10 gusa tariki ya 10 z'ukwezi kwa 5 mu 1974 i Pokhara muri Rajasthan aho ni mu Buhinde. Abahinde nabo babinjiye mu gatsiko k'abatunze intwaro kirimbuzi mu isi. Aba Bahinde bari banafitanye n'ibibazo na Pakistan bagifitanye n'ubu ngubu. Batangiye kujya bihimura kuri Pakistan babibutsa ko baramutse bishutse bagatera Ubuhinde bahurije n'akaga batarigira babona mu buzima bwabo. Iyo nayo yonyine yari impamvu yo gutuma tariki 28 z'ukwezi kwa 5 mu 1998 i Balochistan muri Pakistan nabo baberetse Ubuhinde ko binjiye mu gakino. Nyuma y'imyaka 8 gusa Korea y'Amajyaruguru tariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu 2006 nabo babinjiye mu gakino. Gusa hari igihugu kitigeze cyumvikanaho uburyo cyatunze intwaro kirimbuzi, Israeli. Aba bivuga ko batunze intwaro kirimbuzi hagati y'1960 kugeza 1979. Aba babikoze mu buryo bw'ibanga ku buryo byamenyekanye bitinze ko Israeli nayo iri mu gatsiko k'abatunze intwaro kirimbuzi. Ibi bihugu 9 nkubwiye butunze intwaro kirimbuzi ubu bikurwana n'ibindi bihugu ko bitatunga intwaro kirimbuzi, byitwaza ko hagize ikindi gihugu gitunga intwaro kirimbuzi yaba ari cyago mu isi. Wagira ngo hari byo bahunitse bishinzwe gutanga amahoro mu isi. Urugero ruri hano hafi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi mu makimbere na Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinze ko Iran ishaka gutunga intwaro kirimbuzi mu buryo butemewe, ukagira ngo hari Amerika yo yabutunze mu buryo bwemewe. Kugira ngo wumve neza ubu bwiza intwaro kirimbuzi butunzwe n'ibihugu 9 mu isi, wajya ku rubuga rwa Nuke Map. Uru gusaba guhitamo igisasu cyakozwe runaka, ubundi ugahitamo n'agace runaka, ukareba icyo gisasu kiramutse cyohereje muri ako gace wahisemo uko gasigara kameze. Na hano nta kwifuriza kugera. Ubwo mwibaza aramutse habaye umugambi mubisha wo gutangiza intambara ya 3 y'isi, ubanze ari amperuka bahora batubwira. Anitwa Vanirumva, nkushimiye kuba wanteze amatwi. Iki kiganiro nakagaruka, reka nge tuzasubira ubutaha.